Halo teman-teman, kakak mau mencari mainan nih teman-teman. Kira-kira dapat mainan apa ya di sini ya? Wah, apa ini? Wow, sepertinya kakak dapat mainan ondel-ondel nih teman-teman. Wih, keren. Kita taruh di sini dulu teman-teman. Kira-kira masih ada mainan apa lagi ya di sini ya? Belum ada nih. Wah, apa ini? Kakak dapat mainan lagi. Mainan ondel-ondel teman-teman. Wih, keren. Oke, kita taruh di sini lagi teman-teman. Kira-kira masih ada gak ya teman-teman mainannya teman-teman di sini? Wah. Wow, apa ini? Ada lagi nih. Ada mainan ondel-ondel lagi teman-teman. Keren. Oke, kita taruh lagi di sini. Kira-kira mainan apa lagi ya? Kakak dapat mainan apa lagi nih teman-teman? Ayo teman-teman. Wah, ada lagi nih. Ada mainan ondel-ondel lagi. Apa ini ondel-ondel di atas ondel-ondel? Wis, kakak dapat mainan ondel-ondel solawatan nih teman-teman. Wis, keren. Oke. Kita taruh lagi di sini teman-teman. Kira-kira masih ada gak ya teman-teman? Ayo teman-teman, kita cari mainannya teman-teman di sini teman-teman. Kayaknya banyak di sini mainannya teman-teman. Wah, ada lagi nih teman-teman. Kakak dapat mainan lagi nih teman-teman. Mainan ondel-ondel kecil lagi. Wis, keren. Dapat banyak nih. Ayo kita cari lagi. Kayaknya masih ada nih teman-teman. Wah, apa ini? Wow, ada ondel-ondel lagi nih di atas lagi nih teman-teman. Wih, mantap. Oke, kita taruh lagi. Wow, banyak sekali nih mainannya nih. Kira-kira dapat mainan apa lagi ya di sini ya? Wah, apa ini? Wow, dapat mainan lagi nih. Dapat mainan ondel-ondel nih, ada dua nih teman-teman. Wis, ngapain ondel-ondel? Wis, ayo teman-teman, kita ambil lagi teman-teman. Wow, dapat banyak mainannya di sini teman-teman. Wis, oke, kita taruh lagi di sini nih teman-teman. Kita ambilin semua mainan yang ada di sini teman-teman. Ngapain ya dia mainannya ada di sini ya teman-teman? Wis, kita cari lagi teman-teman. Wah, ada lagi tuh. Wow, wah, ada lagi mainannya nih teman-teman. Wow, ada dua nih teman-teman. Wis, ada ondel-ondelnya ada dua nih. Dapat satu. Wis, dapat satu lagi nih teman-teman. Wow, dapat dua mainan ondel-ondel di sini teman-teman. Wow, kita taruh lagi teman-teman di sini teman-teman. Wow, banyak sekali mainannya. Yes. Wow, dapat segini nih teman-teman. Oke teman-teman, jangan lupa like, comment, dan subscribe.